Usuku lwanamhlanje ngichaze nje kabathi la ngakusekhona laba bantu abazozikhalela njengoba ngibuka ngapha esandleni sami sangosokudla ukhona umfundisi wayengowesilo na uzokhala bakuyalungiswa ke kulungiselelwa ukulandwa inkosi emoshwari bayebuyiswa lapha ekhaya cishe ngekhathi zabo 2 kunomhlonishwa uPatricia Derrick okhona la ngaphakathi naye uzozikhalela angisho bandla ukuthi lapha esangweni mangene wakhona ngamabutho njengamanje kunamasotsha ngaphakathi la ahlezi nezinduna zamabutho kuyakhulunywa kuhlela ukuthi kuyokwenzakalana intambama kusuka namhlanje kulandwa isidumbu lokhu umzimba wenkosi uziwa nawo la ekhala emzini wakhe ngingatsho nje ukuthi wena konke ngakucabanga ukuthi kungakwenzeka okuhle ngaphakathi kuyenzakala ngendlulise nje ukuthi njengamanje njengoba ngila sengibulala cishe inkomo ezila 45 zibulawela lezi ngisaqhubeka nazo nokuyibulala okunye nje ngifisa ukukwazisa nina nonke indaba ukuthi umntwana undunankulu kaZulu ngokuqala lokho okwesibili uyinkosi esesokwaButhelezi ngakho ke imsinjwana ezwakala iqhamuka ukuthi umntwana unikezwe indlulamithi ezimbili umuntu oyinkosi uyahlonishwa abezemvelo benze lokho bamhloniphe ngalezi futhi ke mayilwane zeziningi kakhulu abezemvelo bayibulale nje nalokho abakwenzile hayi bebenza ngoba bene favorite noma benza kodwa bebehlonipha umntwana ngendlulisa ukubonga kakhulu kubo empeleni benze okuncane makuzindlulamithi ezimbili bekufanele kuze noma ibhubesi bazosinika lona nenyathu uqobo into eyenziwayo le bazohlonipha undunankulu kaZulu yilokho ngathi kuyenzakala lapha ngaphakathi